Hello, ahojte. No, my first day without the oxygen mask and without the injection and pills and everything. Toto je môj prvý deň bez kyslíkovej masky, bez injekcie a bez proste nejakých ihiel a niečoho a odchádzam dneska domov, letím. Today I'm flying home and I'm really thankful for this life experience a aj napriek všetkému som veľmi vďačná za túto životnú skúsenosť, ktorá sa proste udiala. I would like to tell something and I would like to really thank to some special people in my life. A ja by som sa naozaj chcela veľmi poďakovať pár ľuďom v mojom živote, ktorí v tento ťažký okamih pri mne proste stáli. I would really love to, from bottom of my heart, to thank people who support me in this situation when I was fighting for my life, ktorí pri mne stáli a pomáhali mi, aby som sa proste dala dokopy a aj keď som bola proste strašne ďaleko, tak proste boli pri mne. Doesn't matter that I was so far, but they did everything to be with me in the mind, in the thoughts, in videos, everywhere, and just because of them I went through this. A ďaká iba ním som prešla proste cez toto a táto životná skúsenosť proste dlho bude po mne odznievať, ale naučila ma to veľmi veľa. Budem to zdieľať s vami, pretože je dôležité to zdieľať. This experience teach me a lot and it really changed a lot and show me so different values in the life. Ukázalo mi to veľa proste hodnôt v živote a na čom naozaj záleží, what really is very important in our life and we don't appreciate until we don't lost or we don't have something wrong happen. A my si ich naozaj nevážime, až kým sa nám niečo takéto v živote neudeje. That's my thank is going to my family. Moje poďakovanie ide v prvom rade mojej rodine, ktorí proste ma strašne ľúbia a proste boli z toho viac hotoví než ja. My family which was more down from that me, and also to my love, mojej láske, who support me a lot, and without him I will not ever go through that. And one special person, Mary Diamond, jedna špeciálna osoba, Mary Diamond, ktorá proste zalarmovala celý svet, Mexiko a proste poslala za mnou jej kamarátov, ľudí, and Mary Diamond who was meditate for me and sent her friends and Karin Castello, Jess, Monica Teres, Pablo a ľudí ako Karin de Castello, Jess, Monica Teres a mnoho ďalších a všetci moji kamaráti, Zuzka, Jaro, Láci, Katka, proste Bejďo, Honzo, proste všetci, Týnuš. Ďakujem všetkým, ktorí ste mi písali. I'm really thankful for all who were support me and giving me the power to really fight with everything what was going here. Andy and guys, girls from Real Woman, everyone, dievčatá z Real Woman, chalani z Diamond klubu a proste Lionesáci, všetci kamaráti, ľudia, ďakujem. Veľa to pre mňa proste znamená, dodáva mi sily, teraz už len doletieť a všetko bolo vlastne v pohode, takže thank a lot of support, love and everything what you gave to me.